Nkosi izulu nomhlaba unyazo lwezulu ami. Ngakhoza isibongo. Uhlala ngisemlazi. Ngasolundike isigodi mabedla. Ma Nazaretha lendaba isikuyo. Yafika noShembe. Wayese ethatha uShembe wayenza kwindaba yethu kwangaba kusaba yakhe. Yingakho noma sekufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni bese uboshwa. Uboshela ukuthi uyephula umthetho kaShembe ngoba bese kwindaba yakho. Ngelinye ilanga entabeni zangapha ezansi emampondweni emzini kaShibase emzini kaThethi Shabase. Wafika ubabamkhulu lapha yana kuloya muzi wafika nenkolo. Wayethi mayefika kulomuzi kaShibase ubabamkhulu bese bememukela ngenkomo. Behlale kube kuhle kube nje yana kudliwe. Abafundisi ubabamkhulu laba abantu imgidi. Endaweni ayihlala kuyona emakotishini asemsizini ngoba wayengahlala ePhakame ngaleso sikhathi. Umuzi wasePhakame ongakabikho. Kodwa wayehlala lapha emakotishini emsizini. La sekwakhiwe khona namhlanje na umuseum lona wakamuhle lapha KE Masinga Road lapha uBombela afika ahlala khona lapha kulelizwe. Ehlala ehostela namadoda. Owayehlala khona nendoda yakaMdluli. Yakhe lapha namhlanje bese kunethempeli okuthiwa iDukathole. Afike walala lapha phansi kwesihlahla sephahla lendoda umkayo wayemfica uBombelelele lapha engembethe lutho ecamele phezwethe unesilamba kuphela emahlombe. Ehlophele efuna amaNazaretha. Ngaleso sikhathi wathatha indoda yakwaMdluli wathatha umlangeni bahamba wathi abampelekezele babheka ngasolwandle mawunyuka ugudla umngeni bathi mabefika wayesema wabheka amagaga solwandle wabiza lamadoda ahamba nawo wasethi bantabami wathi niyawabona yini lento engiyibonayo athi lamadoda cha Shembe kasiboni wathi bantabami bukani phakathi emanzini khona into engizoyibona. Ayeseyabuka lamadoda amabili athi mayebuka lamadoda uthi uShembe niyayibona yini into engiyikhombayo athi lamadoda cha Shembe kasiboni lutho ngaphandle kwamagagasi uthi uShembe enzani athi lamadoda amabili athi Shembe lamagagasi ayaphakama abuye ekhase phansi bese zokhafula amanzi ngaphandle kwehlabathi uthi hayi bantabami uthi akona magagasi lani wabonayo kodwa ngibona amaNazaretha uthi ayophakama umhlaba wonke njengalolu lwandle ayephinde ekhase phansi uthi mina Shembe ngiyobe sengihambela phezulu njengokhozi ngoba umNazaretha ngeke kusafa. Uma efika emzini kaShibase ithi indoda kaShibase wahamba isikhathi yazana ingane yomfana uthi wahlala lomfana wakhula bekhulela emzini wasephakameni waye esontweni lomfana uma ezothandile ngelinye ilanga ngayi ngelinye ilanga eye ngoba wayenento yodwa yokuthi inkolo kayisele njengamnawe sithi inkolo yabazali bethu mawuze ungathanda esontweni nawe uthi ubaba ukhona esontweni baba uzonikela ukhona esontweni. Lendoda kaShibase sahamba isikhathi khona umzukulu wayo eyobikwa nyazini lwezulu mayethu uyanikela ebukuhlupheka kwakhe uthi baba ngithola umsebenzi ngithi ngisasebenza ngixoshwe ngithola umsebenzi ngithi ngisasebenza ngixoshwe uthi sengiqashiwe manje ngiqashe amabhasini kamasipala nakhona ngesaba babulo umsebenzi uzongiphelela kanti namakhosikazi mabili ondliwa yini othi yathula inkosi amaNazaretha unalezulu labheka ngapha nathi inkosi ibusise eMshumayeli nathi hamba ekhaya. Othi wahamba uMshumayeli usuke ngelanga lokuqala inkosi yamaNazaretha ifike endaweni yasemzimkhulu eNazaretha ebika lolu sizi kwaze kwaba u2018 ebika into eyodwa uMshumayeli kuShembe. Kodwa neyakhe inhliziyo ngoba ineyinteni namhlanje ubika lokhu kusasa ubikele kungakatholi okade ukubika isonto. Petro 2 kwabesibili ivesi lesibili no verse 21. Mayibika le ndoda
ngiyobuza emazulwini ukuba yini le nedala usizo lungaka kuwe. Uthi sengihambile ngaye ngafika kubabamkhulu, ubabamkhulu ngamthuma waye emndenini yakho. Uthi mayefika ubabamkhulu ufica indoda ekuzalayo shibase iboshiwe isesigodini sosizi. Uthi ngoba nomntwana wasephalameni ubewa yini lapha. Ithi nendoda baba ngihambe emhlabeni mina. Uthi kwathi mafika isikhathi sokuhamba emhlabeni obaba bangichitha, abazali bangichitha, bathi ngeke ngene lapha emndenini, ngeke ngene nasezulwini. Uthi ngoba yini mntanami? Uthi mina ngathi masengiganwa ngini Nazaretha ngaganwa umuntu owayengakholwa. Uthi umndeni wami yayisiyaphuma ezulwini ngoba ngaganwa umuntu owangadoni Nazaretha. Uthi ubuhlungu nomuntu engamthatha wasogana emzini kababa owengaloni Nazaretha, wayelotsholiwe elotsholwa indoda yakangwabe yahamba emhlabeni engashadile ivithwe nazi inkomo zayo. Funda ngokuba kwakulungile kubo, kwakulungile kubo ungayazi ukuba bengayazi indlela yokulunga nokuya eminyakeni engcwele ofundiswayo sebeyazi, kepha behlele behlele lokulinganiswayo ukuthi ukuthi yebo ukuthi malasi ibuyele ebuhlazweni bayo. Hamba nayo nengulube ehlanziweyo ibuyele kuze ludala. Yini edala nhlasuthi thina abancane ushambe sesigezile wasenza sabamaNazaretha, sangena emanzini, sathola amathikithi, sanikwa igama elihle lokuthi zinhlasuthi, kodwa singaphele ey'ngunguluzini sinhlasuthi. Yini edala lokho? Ufunani kuyidlifa liphisiwe uyiNazaretha? Yini lemedala uyiNazaretha uyinhlasuthi ka-23 uhamba esifungweni, uhamba emhlanganweni, uhamba uhambo egcineni into zakho kayilungi nje zikubhedela nje. Ingoba wena ushembe uma esekhipha isibusiso sabantu abagcina umhlangano, ekhipha isibusiso sabantu ade benikela u-23. Uma sifika kuwena isibusiso sifike sibhalwe yiloya muntu wesifazane owembatha naye ongaloni Nazaretha. Ubona kuthuma into zakhe losisi baze bexoxele thina hlala ngapha emlazi bethi uyabona uma ufuna into zakho yilunge othandana nenhlasuthi bese wembatha nayo mzukwana athi buya ku-23 into zakho ziyoqonda. Bethi into zakho ziyoqonda. Umbuso othi uma ungafikwa isikhathi hlasuthi yakithi yokuthi uyahamba emhlabeni njengoba emzimbeni wakho unephunga lomuntu wesifazane ongaloni Nazaretha futhi owayengayena umkakho, awukaganwa. Mzukwana ufika kobabamkhulu bakho uyothi leli phunga onalo wathatha umuntu wesifazane ngoba unawo unkosikazi. Abaningi bawulandela amanyala yokuthuba nganhlasuthi wemhlandena akuthuba ilushambe twayikho lento yakashambe nabantu odadewethu lapha ngaphesheya namhlanje namakufika inhlasuthi ethi ifuna ukuyovusa ngamuzi kayise umuzi wethu udadewethu. Hayi mina ngifuna inhlasuthi ungcono umuntu ongakholwa esho vele ngoba inhlasuthi eningi ilapha njena inentethelelo ezansi esiyogana omabhentshini. Bayophathisa amazwi obuqili ukuchitheka kwabo kuyabendulela, ukuchitheka kwabo kulele yeki nini phansi lapha emampondweni. Insizwa esasihamba nalolu hambo kwafika isikhathi sokuthi maguqe kanjena umshumayeli ethempelini enika abantu inkonzo, nale nsizwa iphakame ishumayele ihambe kuyiwe ekhaya. Bahamba le nsizwa yayisiyaganwa yaganwa ebhentshini kwaba kuhle zawushaya yahlala wahamba umshumayeli basebebheke ethempelini ukuthi ubani othembakele abangambeka ongahola amaNazaretha basebevotela le nsizwa. Nawe bayakwethemba ubunemadlana hayi ukuthi uqondile.
Esabi imali yakhe hayiwe. Futhi nawe uzosho lapho hamba khona. Njobe ngekho nje umshumayeli ethempelini lohlala. Ngoba wazi ukuthi unemadlana. Utawuthi gcotshe imali kanti gcotshe inhliziyo. Hayi manje. Ngoba unabantu ongabahambile. Ubheka imizi ukuthi unjalo yami uzofelwa yena. Uma ufike esichakeni endlini zodaka eziphahlekwe ngamatshe awamema amaNazaretha uthi asamsothandaza khona kodwa makufike kwabanemoto enesonto emhlanu bamema bokuthi lonke ithempeli ngiyadinga. Uma ngabe lensizwa seyivotelwe yaba umshumayeli wakwenzela isimanga njengoba leli thempeli lapha nje nani nakhona ihlathi ngezansi yayifika lensizwa imemeziswa into ngaphandle bevuma abangcwele ingene thempelini besiphakama ithi ngayikhethi inkosi yasebuhleni ifuna ufunda umthandazo bese kukhaba kwingane ehlathini omfana ongaka Kambela kwingane ehlathini ufike ehlale ngaphandle kwethempeli uma eguqile umshumayeli naloko esithohlanga naguqe uma ehlala phansi nalesithohlanga nasehlala wagcina lethi umshumayeli esefuna ukuyinothisa efuna ukubona ukuthi lengane ekhamba ehlathini efika iguqe maguqile ngabe amaguqo omunye umuntu ethempelini yaguqa yini wayesenika inhlansuthi wathi abayiyona efunda umthandazo yaqhamuka ingane yafica ukuthi umshumayeli akaguqile naye yafika yahlala phansi ibanjwe inkonzo ithi mayiphela inkonzo eguqa umshumayeli iguqe nengane ngaphandle kwethempeli yakhulisa lento umshumayeli yaqala manje yamuhla wancipha nasesontweni aqala amakhora afuna uthi umshumayeli uphi ahamba ekhaya afite ekhaya uyagula kodwa akaziyo uphethwe yini uyazi khona isifo esidla umuntu esingesinasho umuntu umuntu solasha uyena ukuthi ahlambuluke kuso nawe njengane yakwethu njengoba umbethina nsuku lapha khona inkosazana eyabe kwawushembe kuwe ohamba nayo noma uyaphi siyakwazi ukuthi awuseyona intombi isihlalele ngengubo ibeke ekhanda ilinde umhlaba kuphela kuwe ngoba uyazazi ukuthi lapho nje isibaya sikayihlaseko ufika ngento eyodwa angekho ngibonayo ukhona obonayo noma wabeka isandla kwena mzwana ubhajadisa oyoma nawe ngisho ethuneni uma ngabe lensizwa eyushumayeli sebefika basebehamba laba bantu ukuthi ngeke umshumayeli agula akayobikwa enkosini basebefika esibaneni sezulu befika bebika nkosi sigulelwa umshumayeli ekhaya akasezi nasethempelini izinto zethempeli ayisaqhubeki ayisithi inkosi hayi abanikele umshumayeli nithi akasho ukuthi uguliswa yini nawe ngosiza njengini lungaka noma unikelela kushembe kapheli uhlulwa into eyodwa nokucela ushembe ahlanganisa umndeni nenza inhlambuluko lena yobaba bakho ukuthi ubaba wakho adle inkomo zengena uma wakho engafanele wadla inkomo zengena ekubeni wayeyindoda eyingena wadla konke namhlanje akulungile utho nje nishaya ukuthi nenzele indoda yengena umsebenzi kungafanele uma akwaziliswa kabili egcikeni ngikhuluma lengane lezi sayithola emanzini hayi abantu abadala kodwa-ke ngoba phela kuyenzeka uma ufikile ekhaya ingane usebenza eThekwini uphethe amaswidi mfowethu athathwa umuntu omdala ubone naye sethi awuthi ngidla amaswidi umntanami usuyohlala-ke nawo ngoba ukhona ngabe befika kuyena umshumayeli bekhuluma athi umshumayeli kangasi ngicela ningithathe ningisenkosini ngiyokhuluma nayo basebemthatha umshumayeli bafike bambeke enkosini yayisithi inkosi umshumayeli uyagula wathi bona baba ngiyagula yathi unani umshumayeli wathi baba kangasi wathi umzimba wonke kawuvumi akusahambeki ney'nyawo ziyahlaba sengahlale ngilele ngilubhaqa ithi inkosi yamaNazaretha mshumayeli lokhu kufa kwaqala nini enganawe kwaqala mzukwana uhlubuka uyihlo kuthi makiwa 23 ungayi uye entombini ufike ku-23 usuzothandaza usifundile iphunga lomuntu wesifazane athi niqabulane ehlahleni uphinde
uphimba nephathi wensizwa ka23 ugcwele amathentombazana athi unaphansi kwemithi hayi ya uma ngabe elensizwa ekhuluma nayo umshumayeli ibika le ndaba yayo uthi ushembe uthi sibani bani uyayibona ingane ekhamba ehlathini efika ihlale ngaphandle kwethempeli mawuguqiguqe athi lona baba yebo bese ushembe umshumayeli uneyingane ingaki kanti udriver amachakwe ukudla ngapha komngeni lo ushaya uthempulu nabaphophopho umntwana ekhijana eduze komgwaqo usoyiNazaretha namhlanje kodwa khona into eyasala lapha eduze komgwaqo ongayazi wena manje abalensizwa ivuma lokhu uthi ushembe umshumayeli angithi wena uphendukile kuleli bandla yathi lendoda baba uthi uyakhumbula umshumayeli intombazane owayithandana nayo yasesikisiki eyathi mayitshela ungakaboni Nazaretha ukuthi ikhulelwe ukuthi wena kuyona wathini wayesebhekanena uyabona mase zinemthubeni ukuba ngazathi promise of fellow paraffin uzobanje wena yathi lensizwa baba uthi umshumayeli mzukwane wena uleya ngani uphikisisi useyinsizwa senze nophikisisi wena uthi leya ngane ngendlela eyaphatheka kabuhlungu ngayo yathatha isinqumo sokuthi isikhiphe isisu yasisilahla lapho namhlanje ngathi awakhiwe khona ithempeli nengalo ibona ivume ehlathini uthi yayiphosa lapho kwakhe khona ithempeli nabashembe sasenzela wena ukuthi ungahambe emhlabeni kunengane oyiphikile ngoba ngesibonane kwenzayo iphe yakho wathi ubona ngayisizele namhlanje uyagida nothi nengane oyiphikayo uyithosa usizi noma ingafunda lengane yephi ngeke ilungelwe lutho ngoba yaphikwa uNkulunkulu wayo wathi ngiyobona ngengane isizelwe namhlanje kalokhu nje uyayiphi into ephazona kodwa akazi uyivume lengane ukuthi eyakho usuyibona ngoba isikhulile usulokhu ugijima ngakho kobaloti uyikalekela amaye esikoleni uyipho 5 rand njengoba uyiphi imali ekwena waqala ukuyiphika lengane uyayibulala senzile lapha uyabona mawuthi nje lapha enqulwini ekade uphuma la bese uthi pho ukhona indoda yamkhizi sibona uma igula le ndoda isiyazaba nesilondo nyaweni uma ihamba ubonakala phansi inhlabathi sibe yibungu lesilondo nyaweni yasihamba le ndoda yezwa ukuthi kuzofika ushembe uthi ngona makhosafana ezofika noya muzi owakhamka nobamkhulu ubhombela isitimela samampondo ekhamba emzini wasephakameni ehambe phethe itray ayebambe kanjena ehambe ehlabelela athi sakona phakama sakona Judea ethi wabebe abafowethu wathi mayifike ematigulu wandeka phansi leli tray ekantona uyena yedwa abantu basemhlabeni bengabone lokhethe ubabamkhulu ekhuma ephakameni ehlabelela ingoma kasiswandela phansi wayesegeza ehlamba umzimba lapha ematigulu waqeda wathatha ikama wakaminwele esale ekameni waseyifaka emanzini amanzi nenhlanzi ezazikhona emanzini neyigwenya konke kwahalalisela ushembe uma ewela ematigulu ezofika lapha ya wafika khona inkosikazi mawusiya lapha ngasezwenzanduzi eyayiwasha emanzini uma iwasha le nkosikazi uthi ubabamkhulu mntanami ngifuna inkosi yakwanzuza ngiphethe naku umuzi kaNkulunkulu ngizobeka lapha kulelizwe uthi lo nkosikazi hayi thina shembe asifune umfundisi lapha sinabetha abafundisi thina basemalomeni asifune shembe la nale ndoda wayezofika khona uma ngabe fikile uthi ngiyisiya le ndoda athi shembe ngiyagula abantu bayamthakatha endaweni yakithi eshowe ngongolwane uthi ushembe hayi suka lapha wena akho umuntu omthakatha uthi wena ndoda uyalala ulalila ngalize liphuma indoda ebhekene emzini kayihlo sengayibona into eyenza ubaba begane sebethe ukukhulakhula ngoba thina yabona lwethu mhlaba dolo kuyindoda yalo kuhlalelele nomkayo haqa umleze ngathi uphakathi ngoma kaNongoma bayofika bekhuluma kanjalo babamkhulu bakho nawo hlala nonkosikazi 31 days endlini ngoba indoda yayiba nendle yayo
njengobuza nasephalamenti wasendlalile indoda yayiba nendlayo ubonakale ngomama ngobeyoshanela kuphela ukuthi manje ndoda ibika ithi inkosi yamaNazaretha uyalala wena Mkhize uthi uyafuna ukubonakala uthi uMkhize Nkosi yamakhosi ithi inkosi ovuka ekuseni ngo4 uyanuza egcekeni zombona umuntu okunalayo yavuka ngempela le ndoda mayithi yayanuza ibona imthakathi ibona ingane zazo amantombazane ijonga ukuthi ngobe seyingena ngamawindi endlini yabuyela enkosini yamaNazaretha uthi ngathi ngimbonanga umthakathi nathi uthi ngiboneni ngofomkhize uthi ngibona ingane zami ishambe ingena ngocingo seseyingena emawindini uthi uyena umthakathi obulala wena umngakho Mkhize ufika lezingane athi azikuphekele zikuphakele uhle zibuye masobe nazo uthi mangabe sezikunika lokudla obaba mkhulu bakho Mkhize sebadumba bafaka umfa bathi wena udla wedwa ngoba udla ukudla okuphethwe zingane adelele namasoko umkakhasa kuphakeli Nkosi ayibusise nikuzwini soka kubo yemethene